Cviković, producentkinja filma Tatjana Žeželj-Gojković i glumac Miodrag Radonjić. Kao što ste sigurno već primetili, nalazimo se u MTEL poslovnici, a zašto baš ovde? MTEL je inače ćerka kompanija Telekoma Srbije, koja je inače stoji iza produkcije ovog filma zajedno sa produkcijom Režim i ostalim partnerima zaduženim za koprodukciju. Tako da cilj MTEL-a je da ovaj film uspe ne samo generalno, nego i u ostalim zemljama gde se nalaze njihove ekspoziture, a to su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Austrija. Inače, pre nego što počnemo sa konferencijom, par bitnih informacija. Južni vetar je inače najgledaniji film u poslednje 2 decenije Balkanu i to u svim zemljama bivše Jugoslavije. Film se kasnije razvio takođe u seriju koja je proglašena u 2019. tu sezoni 2019. na 2020. godinu kao najgledanija serija. Postali jedan hit, to mogu da kažem regionalni hit, to smo i sa serijom nastavili tu tendenciju, a evo to se onda i ozvaničilo u ovom drugom delu, zato što je drugi deo podržan ne samo od strane Telekoma i Ministarstva kulture Srbije, već i od HAVC-a, Hrvatskog audiovizualnog centra, a zatim imamo partneri iz Bugarske, dakle napravili smo jedan, možemo da kažemo, jednu široku balkansku koprodukciju koja ima tendenciju da preraste u franšizu koja je poznata ne samo na Balkanu, nego i u Evropi, zapravo jedan međunarodni projekat i to nam je cilj i sa nastavcima dalje, da idemo korak dalje i da tako naš mentalitet, našu kulturu učinimo kroz franšizu brendom. Našu ekipu su činili ljudi iz celog regiona, iz Hrvatske, iz Slovenije, ekipa kamere, rasvete, zatim Crne Gore, Bosne, Makedonije. Mi smo zaista imali, nije samo projekat kada izađe deo celog regiona, već i dok nastaje. I sa takvom željom su ljudi dolazili da rade, što je nama bilo u stvari najveća nagrada u tom trenutku da koga god da pozovete iz regiona, oni su jedva čekali taj poziv zapravo da budu deo Južnog vetra. Tako da nam je to dodatno, da kažem, nagrada u odnosu na publiku. A projekat Južni vetar, drugi deo i serija koja dolazi je deo partnerstva Telekoma Srbije i naše produkcije, koje već traje sada duži niz godina. Telekom se u jednom trenutku okrenuo i ka multimediji, što nije slučaj sa ostalim velikim operatorima u Srbiji. I kao najveći operator je krenuo u podršku velikim projektima. Tako smo i mi ostvarili jedno veliko partnerstvo i jednu divnu koprodukciju, gde je sada Telekom Srbija sa nama deo i filma Južni vetar i buduće serije i nadamo se da će ta saradnja da se nastavi, pošto je za sada stvarno na svim nivoima savršena i pritom nama dodatno daje vidljivost veću kroz sve kanale koje je Telekom pokrenuo ne samo u Srbiji, nego i u celom regionu i u Austriji. To je što se tiče
tu najbitnije spomenuti, nova godina malo ranije došla u MTEL u smislu simulnih tarifa gdje smo dali korisnicima 50% popusta, što znači do kraja godine do 31.12. imamo 50% popusta na sve simulne tarife. Minute poruke su kao do sada u tarifama ostale neograničene, međutim korisnicima smo dali mnogo više gigabajta na korištenje, što mislim lično da će korisnici biti jako zadovoljni. S obzirom da smo ovaj drugi deo prikazivali na različitim mestima u regionu, pričamo o festivalskim prikazivanjima, znači pre nego što je počela distribucija, zapravo distribucija filma još nije ni počela van Srbije i Crne Gore, samo je u Srbiji i Crne Gore, za sad i u dijaspori. Ali hoću da kažem da sam primetio da ljudi vrlo slično reaguju svuda, znači mi smo imali prvo festivalsko prikazivanje u Istri, odnosno u Puli tamo, pa smo posle imali u Vrnjačkoj banji, pa u Tuzli. Znači to su prilike tri različita neka, da kažem, tri različita sveta mala. A svi vrlo slično reaguju i to je samo znak da, barem po mom mišljenju, da film komunicira sa ljudima na sličan način, gotovo na isti način. I zapravo shvatam da smo napravili jednu, kako bih rekao, balkanskog mentaliteta priču, znači koja je izvan i u tom smislu pripada i Bugarskoj, pripada i znači čitavom Balkanu i nekako je isto još jedan, zahvaljujući Milošu koji je u Rusiji velika zvezda, mi smo čak imali određenu distribuciju filma prvog dela iz serije na nekim kanalima u Rusiji, gde smo shvatili da i čak i publika iz Rusije prepoznaje na neki način taj balkanski mentalitet, to im je egzotično, zanimljivo i to je za nas veliki podstrek da zaista ovaj nastavak druge sezone serije može da izađe i van granica ovoga što smo do sada napravili. I mislim da, eto, mogu to da kažem, možda zvuči malo prepotentno, ali mislim da se niko neće razočarati u filmu. Svako će pronaći nešto što ga tu interesuje, da li je to zabava ili je to neki ozbiljniji sloj koji će neko da učita, film sadrži i to, tako da zaista očekujem da će publika uživati. Mi smo već, lakše je kad imate osnovu, mi smo već napravili prvi deo filma i prvu sezonu serije i onda nekako je ovo samo jedan nastavak u tom glumačkom radu gde samo nastavite dalje da istražujete i na neki način vodite vašeg junaka u skladu sa scenarijom, dramaturgijom i nekim tačkama koje sad prati dalje tok junaka. Sa Telekom Srbija i Radio televizijom Srbije smo potpisali već dogovor za drugu sezonu serije koja kreće sa snimanjem na leto 2022. to je sledeće godine, a premijera serije se očekuje na proleće 2023. Nakon toga sledi i, nadamo se, treći deo filma. Tako da očekuju vas malo uzbudljivije, jer sa franšizama je to slučaj, vi svaki naredni deo morate da gradite u odnosu na publiku i da im dajete nešto novo. Pogledat ćete film pa ćete vidjeti koliko je produkciono iznad prvog dela drugi deo. Tako je slučaj i sa serijom, koji nas očekuju dva nova glumca koja nisu iz Srbije, već su i hollywoodska glumca, ajde tako da kažem. Da mi se može znati ko je? Ne još uvek. I u trećem delu takođe. Ali evo ja bih dala sam Milošu da kaže kako je gradio lik. Ja sam samo izgovarao te replike koje su mi dali. I tako neko ispod lika. Montaže je čuveni. Imali smo dosta kompleksan zadatak zato što je prvi deo ostvario stvarno neočekivano zapažene rezultate i rekorder je svojevrsni, tako da smo morali sa drugim delom, prvo sa serijama, zatim i sa drugim delom da ta očekivanja
koje su bila zaista visoka, da ih ne izneverimo. A to nije jednostavno, pogotovo ne u COVID godini, u COVID godinama, jer mi smo i snimali u COVID situaciji i emitujemo se u vreme pandemije. Ali evo mogu da kažem da je već prvi vikend nadmašio rezultate prvog dela. Tako da vi već imate junaki koje ste gradili i koji su publici poznati, sada je u drugom delu, u nastavcima je važno da otkrivate nove sfere i nova polja tih junaka, jednostavno da publici date nešto što oni do sada nisu videli kod vaših junaka. Tako da smo se u ovom filmu na neki način podelili. Ja sam više otkrivao neku nemoć svog junaka, njegovu potrebu da stvari vrati u svoju kontrolu i ta drama životna koja mu se dešava, taj gubitak koji on pokušava da izbegne svo vreme. A Miodrag je još korak dalje otišao u tome da bude junak koji, iako on ima mnogo više nijansi u seriji, u filmu ima takozvanu comic relief efekat, takozvani. I tako da on daje filmu jedan poseban začin i šmek bez koga bi film jednostavno mnogo se teže pratio. Tako da dokle god imam snage, vodit ću računa da učestvujem i u jednim i u drugim projektima. Pre se tu postavlja više pitanje kvaliteta projekta koji dolaze i s jedne i s druge strane. Naravno da mi je jako značajno da kultura iz koje sam potekao, da je učestvujem u nekoj njenoj, kako da kažem, nekom razvijenju, nekom doprinosu te kulture, a sa druge strane veliki blagoslov i to što mi se desilo u Rusiji i to što snimam u Rusiji, tako da svakako tamo ima i većih projekata i više mogućnosti produkcijnih. Bilo je u tom trenutku dosta neizvesno da li uopšte da krenemo sa snimanjem ili ne. Sve se dešava u vreme pandemije, kada su zatvorene granice. U tom trenutku kada smo mi krenuli sa snimanjem je još bio dodatni neki talas koji je zatvorio sve skoro. Mi smo srećom bili smešteni u Knjaževcu većinu vremena i nekako smo bili izolovani, međutim glumci su putovali iz Bugarske. Ja se sećam samo momenta da sam se svakog puta dok ne stigne negativan PCR test ovako tresla, jer taj glumac ode pa se vrati. I stvarno je bilo stresno. Što se tiče kaskadera, takođe su bili iz Bugarske, jedan deo ekipe iz Slovenije, iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije. To je stvarno sve vreme je bila, da kažem, ta vrsta napetosti, ali hvala Bogu niko se nije zarazio i stvarno smo uspeli da izguramo sve u roku. Još smo putovali u Hrvatsku i tamo snimali, što je isto bio izazov u vreme pandemije. Sada nam je još veći izazov da prikažemo u vreme pandemije film u bioskopima, ali je on oborio uprko svemu rekorde prvog dela u prvoj nedelji otvaranja, što nam je dokaz da i pored cele ove situacije ljudi nekako pokušavaju da nastave normalno i da ipak daju prostora i nekim zadovoljstvima. A smatram da je ovaj film deo toga. I ono juče, recimo, što smo doživeli u Cirihu, punu salu i ushićenje ljudi, je taj moment je rezultat svega ovog i svih ovih 5 godina, 3 godine, koliko god mi stvarali te projekte. Ali budžetski je svakako bio izazov, jer evo samo testovi su koštali, ja ne znam da govorim cifru,
Puno. Cifru, nema valutu. Ali zaista su koštali mnogo u odnosu, znači jedno 5% čak budžeta naših su koštali testovi i sve ove propratne stvari koje smo morali da obezbedimo, a to nigde nemate i niko vam prosto ne obezbeđuje to. Na projekciji u Puli bilo je ljudi iz Zagreba, Rijeke, Niša, Moskve, okolnih mesta u Istri, koje ni ne znam da vam navedem. Dakle, to je bilo zaista, kako da kažem, prvi taj šok šta je jedan projekat može da uradi, kako može da da jedno zajedničko iskustvo koje je jedna od, kako da kažem, nezvaničnih, a možda najvažnijih odlika naroda. Dakle, kad kažemo narod, to je teritorija, jezik, religija, kultura. To zajedničko iskustvo, film je zajedničko iskustvo. Tako da ja mislim da kroz to film na neki način ujedinjuje. Ne mislim samo na Balkan i na zemlje bivše Jugoslavije, mislim i na Bugarsku, mislim i na Evropu i tako dalje. Pa prvo, oni jako dobro razumeju srpski. Oni bolje razumeju srpski nego što mi razumemo bugarski. Ali, s druge strane, posle 2, 3, 4 dana nekako navikneš se i počneš da prepoznaješ i ako pričamo o jezičkim barijerama, da svi oni znaju engleski, kao i naša strana. Oni su, ta dva glumca koja su zaista velike zvezde u Bugarskoj, su čak igrali u hollywoodskim filmovima i u nekim stranim serijama američkim. Game of Thrones, jeste i tako. Tako da su zaista to veliki profesionalci pre svega, a posle toga i velike glumačke zvezde, a na kraju, što je najvažnije, to sve su divni neki dobri ljudi, kako bih rekao. Tako da u tom smislu smo ostvarili super neki odnos, čak i prijateljstvo. A i mi smo manje više okej, tako da smo stvarno stekli neke nove prijatelje, kolege, divno iskustvo je bilo. Nije bilo prepreka nikakvih. Film ima, kao i umetnost i kultura generalno, ima to svojstvo da povezuje ljude, daje im zajedničko iskustvo, čak i onda kada su tumačenja umetničkog dela izrazito različita, što je prava umetnost i dozvoljava i inspiriše, to su različite tumačenja. Umetnost daje tu mogućnost da se ljudi sa različitim tumačenjima povežu kroz zajedničko iskustvo. Dok, na primjer, istorija različita tumačenja kreira, kako da kažem, istorija ne toleriše različite tumačenja, to jest toleriše ih u određenoj meri, ali ne u toj meri u kojoj to dozvoljava umetnost. Ali mogu da kažem, iskustvo koje smo imali sa prethodnih projekcija, to je zaista da je film ostavio snažan utisak i da je jedna vožnja emotivna kroz taj svet koji naš film prikazuje. Zaista su reakcije jako pozitivne i meni se to dopalo i pomalo sam bio iznenađen, ali eto, to je dokaz da mi možemo da imamo, kada je kultura u pitanju, zajedničko tržište, što bi našim filmskim stvaraocima, i kad kažem našim, mislim i na hrvatske i srpske i crnogorske i makedonske i ceo prostor bivše Jugoslavije, pa eto i bugarske, dalo mogućnost da
umetnost, to jest filmsku umetnost koja se sada uglavnom nalazi na teretu države, približi industriji koja je samoodrživa. Trenutno snimam jednu seriju u Moskvi, a sledeće godine snimam jedan film u Rusiji na mnogim lokacijama. Možda ćemo čak snimati i u Hrvatskoj, zavisnosti od toga kakve lokacije pronađemo. Jedan veliki film. Radimo nastavak Južnog vetra, pripremamo još nekoliko projekata koji se nalaze u fazi predprodukcije i developmenta, radimo animirane serije i igramo u pozorištu. Eto, to je i više nego dosta. Također bih spomenuo MTEL TV ponudu koja je kao i do sada ekskluzivna. Imamo najbolje ex-jugoslovenske kanale kao i austrijske i njemačke kanale u kojima korisnici mogu da uživaju. Dodao bih također i MTEL videoteku u kojoj se nalaze domaće serije i filmovi, tako da korisnici imaju priliku da koriste osim naših kanala ekskluzivnih i tu videoteku. Također spomenuo bih i da posjedujemo i iPhone najnovije klase, najnovije modele telefona, tako da korisnici mogu slobodno da dođu da se raspitaju koje tarife im odgovaraju, kako bismo mogli da im ponudimo i te najnovije modele koji su trenutno na tržištu. Mi smo tu, juče otvorili poslovnicu, već imamo dosta upita od strane ne ex-jugoslovenskih ljudi, što mi je izuzetno drago, jer MTEL stvarno može da ponudi ne samo našim ljudima, nego i ostalim ljudima koji se nalaze u ovom okruženju. Jednostavno, tarife su za sve omogućene. Naš MTEL se koristi u Evropskoj uniji, tako da korisnici mogu da bez problema dođu u MTEL i pogledaju zašto smo najbolji.